bwebembere yaterebwa olwanambi kubita lwaki tibabisisa nambi eyandijire sawa dino mu koti yandibaire na lukola ntibamwibi kubembere yabaire lwaki tibabisisamu nambi president yakibabuuze lwaki timwalanze nambi nalukola ne yandibaire mu koti buti wo wandaga ndi ate kabiri wonize ino nga nina munkanga yabaire mu ibanga wansi wona baliwo maje galiwo jati eriwo nga tujja okulonda enamere byaliyo andu wabibona mwakoze byonna aye nze ndikobera kintu kirala kiti accountability baba wasente abantu kumpi emitwalo 200 kujja mu kalulu wa Kawempe abalonze bwa mitwalo 2 kitundu ku mitwalo 10 kumpi 2 Kawempe liya lojja mu koti ikola ki laki mwendo okuswaza buswaza abantu kuswaza kwene kwere mujje mutyame ni kigongo mu mukobere what went wrong but abataire kuninga esente mbitirivu tumusobola ada accounting randu dali kukoba mutandise limba president bino tibyaseke Kawempe nga Kawempe ya opposition kuti amakutegeera abantu abo bona balire batya ku keki nze kasitana bwine nga abakulu bali kumatiza president nti tuje mu koti todongo yogere bigambo nakatodongo ono nabonera ilala kituufu abana force mu kirinda mwatwaire force Kawempe kituufu aye bana Kawempe force eyo yabaire basobozesa ebintu ebyavireyo n'ebigambo n'abanja biwayogeresa aba minister nga president yaidie nti Mr President ukali n'obwetaavu bw'abantu bano okwinikira mu mpereze da government era president yatuuka n'okweyama nti banandooza mu bibuga kyetaaga okubyamu esente ediweebwa mu PDM ekintu ky'owulira nga kyamagezi ino kyansa lwaki tuli kukivaako saawa dino okuti amani president lwaki timukye musooso waza nti president waliwo obuzibu e Kampala yani abakobye nti Uganda ekoma Kampala buli ali kwogera saa dino seba ataasa kalimu buli ali kwogera okujewa president ku Kawempe kutaasa kalimu kutaasa kalimu Mr President we are sorry aye security Mr President we are sorry this and that mwogere nti abantu e Kawempe mwajira otuukayo nga PDM abakamufuna batono tibawera na 10 muli kwenda obululu buli mitwalo 2 abakafuna PDM andu je tuli kwogera ku katuti adwana mutuwe PDM bwe kuba omuluka nga buli muluka guli ku obukaira andu 10 naba abantu 10 andu emiruka ejiba mwenda 10 kubyamu emirundi mwenda n'abantu 9 babairewo abantu olwenda aba PDM andu babairewo abo baba bazira ani eyali edio emiruka dona tudibala kansoke mbuze kuku president abasada bana abakolera emirimu bagiso ani bala DC intelligence ani eyali ya PDM we Kawempe intelligence yaibwe twandibaire n'obululu obusooka lwenda ate buno obululu olwenda PDM bwaba yaida mu maka onobo baze baba bwaba yafuna ni mama aba yafuna so twakuba time zitu waba balina n'omwana oba abaana babiri abatuuse mu bracket eronda ndu ngabona bafuna ka PDM yabo na kukakaira akesente aba n'ensonga lwaki yandironze n'alemu aho n'abalawo obululunga 5 kale ekitone ino what went wrong ku bululu obwo twatuuka nga abantu buli gobalibuuza ali ku ba PDM titumubonangaku n'omukaire ino gwandowooziza nti ali kumpi okutegeera information yeyo aye ate president mwakimukoba nga idie mwerabira nti mwakimukoba kabiri mwijire mbaatu ebyo bululu bye muli kumukoba aweetaaga ndulo okukoba nti tukubyemu mufe ekyobukaire 10 tuleete 2 ekyo ekintu kijja kwamba abantu abakomba kabola ako bawereku then issue y'abavubuka ndulu let us address issue ey'abavubuka atenga Kawempe yomu kubitundu ebirina abavubuka akakalulu bwe kuba kutya abakulu n'abaatire tibaidye kulonda abavubuka baida bakulaze mbokisi atenga ti Kawempe yonka ndulu buli muvubuka yagemye nga ballot paper ati akalulu ako tika abaire kana lukola versus nambi akalulu kabaire ka president Museveni versus Bobi Wine abantu tibalonze na lukola mukopere president amazima abantu balonze Bobi Wine yawanguza na lukola
issue eyabavubuka Andrew erina okuterezebwa mu bwangu. Tina Kawempe yonka osomye ebigambo awo nakulingirira Andrew ali somye ebigambo awali question mark wataawo babuze ekyo awali koma wata nakulingirira nakabona fees wo musomesa ku Friday bona fees wo musomesa ena wayikoke ulira ku Friday yali n'abakulu museke bamukakasa ati mukulu akaluke Kawempe nosi bakatwiwe Uganda ene tusinga twena ekibi abamawulire nali wano nakoba omuntu eyakubya abamawulire tayenda government ekikukubye wamawulire ki kuba ajakukoba oli kunkuba ntolewo kamera okweka ki ulira Andrew ebintu oli kunkuba ntolako okweka ki obonto ireku okweka nekyo kyenkukobye ndu twaba kubanga waliwo ensonga Andrew yone eyogerwe yegubo bokubye omuntu ngoli kumukuba ntitola ku nkole kino lwaki tokikola kikole nani yakulira deployment anti ebyo oli kuona ensonga yene entuufu bakamanda buli yakamandi nga kuyitaka mu ibanga tibabogera naku ku deployment sedali eyo nga atadakola akavyo kabitiri vino from the starting abantu bali mu nomination twenda tutereze ensuni yandulu ewomere buli muntu aberiyo balabako bati suni bakombye byokulimba president mu bive ku president alina ebizibu bye bya Uganda yona tika Wempe yonka president bamwenda mu West Nile president bamwenda mu Bugisu abebusoga beta president omulala ekalanga lembera Andrew yatambwire bubi omuyaga gwatwitira n'abantu eyo bintu by'abantu byayononeka bamwenda abantu bomulwenzo oli abawa mumuleke ebintu ebyekiyayi betube tuleke tu empowering abantu baife n'abantu okubakobera kibalina okuleba kuwe sente nti ditwale Masese twale sente Masese bobo yende nalemu abantu ale sente da PDM ekawempa Andrew baliwa tusoke tubala abantu awo ngalu emboke enyoke abino byo obuzize ekintu ekitufu who deployed that day hani yali commanding ngabi kyebyo yegubwe tutyama n'ekigongo jamukoba kinamba 2 president bwava kumupate kigongo ni namba diti nazala nambi eyafuni obululu akanana kumbere yabaire we yona nga buli muntu akobe no sure buti byademe dabona abantu nga bazimba bizimbe mukalulu akaika Wempe by election bali kwenda kabiri nalukola bamutoleyo bayire mwera by election kiki kyemwende ekawempe kumwaka omulala n'emyezi emitonojo Andrew kale kujja mu court nalukola ave tuwire mu kabiri tujemba election antijiba mateo kale koyogera akaunta polling session de basaziza mkitufu basambi obokisi bakola bati obwabaire mbona bwabaire bwanambiyenka ogwandiko gwayo erika kutamuso ni bamukakaise ebyaseke byaba nabajira omulimba ndai bamukakaise ebitundu bibiri yes